byanditse ku ngengo y'imari y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njye mugiye kubana ni Mr. T Ronald, kanda like, kanda subscribe kandi ibintu bikomeze kugenda neza. Ingengo y'igisirikare cya Amerika Defense Budget uko ihagaze muri rusange. Umwaka w'ibihumbi 2025 ingengo y'imari y'igisirikare cya Amerika yari miliyari 886 z'amadolari. Niyo ngengo y'imari nini ku isi mu bijyanye n'umutekano n'intwaro, ikabarirwa hafi ya 40% y'amafaranga yose akoreshwa n'ibindi bihugu ku isi mu gisirikare. Aho aya mafaranga ajya, amadolari y'ingengo y'imari y'igisirikare cya USL agabanywamo ibi bice: icyiciro umushahara w'abasirikare, ibikoresho R&D, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga, kubaka no gukorera aho, ubuvumbuzi n'imibereho, ibikorwa hanze. Noneho icyiciro cya mbere, umushahara w'abasirikare, amafaranga ahembwa abasirikare bose n'abakozi basanzwe. Ikigereranyo cy'amafaranga ni miliyari 185 z'amadolari. Ibikoresho: kugura intwaro, indege, drone, ibitwaro, imodoka na misile. Ikigereranyo cy'amafaranga ni miliyari 170 z'amadolari. R&D, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga, kurema ikoranabuhanga rishya AI, robot, satellite. Ikigereranyo cy'amafaranga ni miliyari 140 z'amadolari. Kubaka, gukoreraho, kubaka ibirindiro, kubungabunga ibyuma n'ibikoresho. Ikigereranyo cy'amafaranga ni miliyari 30 z'amadolari. Ubuvuzi n'imibereho, kuvura abasirikari, imperekeza, ubwishingizi. Ikigereranyo cy'amafaranga ni miliyari 100 z'amadolari. Ibikorwa hanze, gutanga amafaranga y'ibikorwa byo hanze: Afghanistan, Korea, Germany. Ikigereranyo cy'amafaranga ni miliyari 50 z'amadolari. Ugereranyije n'ibindi bihugu, Amerika niyo ifite ingengo y'imari y'igisirikare nini. Amerika ifite miliyari 886 z'amadolari. Ubushinwa bufite miliyari 290 z'amadolari. Uburusiya bufite miliyari 109 z'amadolari. Ubuhinde bufite miliyari 81 z'amadolari. Ubwongereza bufite miliyari 74 z'amadolari. Urumva Amerika ikubye kuri Ubushinwa kandi inshuro 8 ugereranyije n'Uburusiya. Uvuga ko ari menshi cyane. Amerika ikoresha ayo mafaranga mu kurinda inyungu zayo ku isi. Ifite ibikoresho bihenze cyane: indege za F-35, ubwato burinda indege, misile za nuclear, icyo bita military industry complex. Inganda zikora ibikoresho bya gisirikare nacyo gitwara amafaranga menshi cyane. Abakimanga ayo mafaranga? Yego, hari abanyapolitike n'abaturage bavuga ko ayo mafaranga akwiriye kujya mu burezi, ubuvuzi no kurengera ibidukikije. Harimo gukabya gukoresha amafaranga ku ntwaro zitagenderwaho kenshi. Iki cyari ikiganiro nari naguteguriye. Nimba wagikunze, kanda like kandi ukande subscribe kubera ibindi biganiro bizajya bikomeza kukugeraho. Naho ubutaha.